muri iki gitondo urabona ko hari zagari nyuma y'urusaku rwinshi rw'ambundano mu mujyi wa Uvira, mu gihe n'ubundi ku munsi w'ejo abasirikare bake batangiye gusohoka mu mujyi wa Uvira ba FARDC na FDN birerekeza ku mupaka wa Kavimvira. Ni impinduka zikomeye mu micungire y'umutekano mu gisagara cya Uvira ahagenzurwa na AFC M23, bikaba rero bibaye mu gihe urugamba rukomeye ruri kwitegurwa mu bice byegereye Uvira. Ni mu gihe kandi bigaragara ko hakomeje kugenda hongerwa abasirikare kabariwe muri ibi bice, ibyatumye hakorwa impinduka zikomeye. Ibi rero ni ibirikwa mu gihe AFC igiye kugira uruhare mu bayihagarariye mu kanama gashinzwe igenzura ry'agahenge mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Uko bwije nuko bucye umutwe urwanya leta ya Congo Kinshasa AFC M23 uragenda uzamura urwego rwaro mu ruhando rwa diplomasi, haba ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga. Biro bikaba bigaragazwa nuko leta ya Congo Kinshasa yari yarawufashe nk'umutwe w'iterabwoba utagomba kugirana nawo ibiganiro, yamaze gusinyana nawo amasezerano y'amahoro i Doha muri Qatar ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi 2025, nasinywe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 2025. Mu kiganiro umuvugizi wungirije wa AFC Dr Barindo Oscar yagiranye n'itangazamakuru ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 2026, yemeje ko kuri ubu uyu mutwe wemerewe kuzagira abayuhagarariye mu rwego rw'indorerezi binyuze mu masezerano ya Doha. Yavuze ko aya masezerano yemereye MONUSCO kujya mu kanama gashinzwe kugenzura agahenge kagombaga kuba hagati y'impande zihanganye arizo leta ya Congo Kinshasa ndetse na AFC M23. Dr Barinda Oscar yasobanuye ko abagize aka kanama bazaba barimo abahagarariye AFC bangana n'abahagarariye ubutegetsi bwa Kisekedi. Mu zindi nzego zizahagararirwa muri aka kanama harimo CRGL ndetse n'intumwa z'abahunze intambara iri hagati ya AFC ndetse na leta ya Congo. Yongere ko MONUSCO izaba ifite inshingano zo gutanga ubufasha bw'ibikoresho mu rwego rwo gufasha abagize aka kanama gusoza neza inshingano zabo mu kugenzura ibahirizwa ry'agahenge no guhuza impande zihanganye. Kwemera AFC M23 kugira abayihagarariye muri aka kanama birafatwa nka bamwe nk'ikimenyetso cy'uko leta ya Kisekedi itakiyita umutwe w'iterabwoba, ahubwo iwufata nk'umutwe wa politike n'igisirikare ugizwe n'abanyekongo. Bityo rero bikaba ngombwa kuganira kugira ngo hakemurwe ibibazo byateje intambara mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Mbere yuko ibi biba, leta ya Perezida Kisekedi yari yatangaje ko itazagirana ibiganiro na AFC keretse ibanje kuva mu bice yafashe bigasubira mu maboko ya leta. Icyakora muri icyo kiganiro Dr Barenda Oscar yagaragaje ko badafite gahunda yo kuva muri utwo duce, ashimangira ko ababivuze ari inzozi. Mu rwego rwa diplomasi iyi ni intambwe ikomeye AFC M23 imaze gutera. Gusa bamwe mu bakurikiranira hafi biba bemeza ko uyu mutwe ugomba kubibyaza umusaruro witonze, wirinda kujya mu masezerano adakemura imizi y'ibibazo byatumye intambara ibaho cyangwa ugushukishwa imyanya muri leta hatabanje kuboneka ibisubizo birambye ku bibazo by'umutekano n'imiyoborere mu burasirazuba bwa leta ya Congo. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Bwana Safaro, tugiye kureba Uvira situation ihari, tukareba case ivugwa ko M23 yasohotse muri uyu mujyi, tukareba kantu ku kandi ibiri kugenda bivugwa ndetse n'ibiri kugenda biba. Bwana Safari, waramutse neza? Waramutse. Safari, kugeza muri Uvira bihagaze gute? Bamwe baravuga ngo M23 igiye kwinjira, abandi bakavuga ngo ku ruhande rwa FARDC bari guhindura bacungaga umujyi. Bihagaze gute? Aduido nizo kubiri kubera muri Uvira. Birasa nkaho n'ubundi ku ruhande rwa FARDC n'ubundi ari uburyo bwiza bwo kuba wenda bashyiramo abasirikare bafite imyitozo, kuko n'ubundi nakubwiye ko ku wa gatanu nibwo hinjiyemo aba Force Republique. Iyi Force Republique ngira ngo
ariko ni bashyashya bari baje n'ubundi batari bari mu mirwano kuko bari bahawe n'amahugurwa. Magingo ya rero hari abandi ku munsi w'ejo binjiye baturutse n'ubundi Karemi, bivuga ko bamaze iminsi bari mu myitozo bahawe n'abanya-Israheli. Urumva ko habonetsemo impinduka muri abo baje, nta wamenya ngo wenda ngo ni TPDF cyangwa ni FDND, ntabwo amakuru yari yamenyekana. Hasohokamo noneho abandi, hari n'abakomeje kuvuga ngo abasirikare basohotse bavuye mu mujyi, ariko ni havuyemo bacya n'ubundi. Ni uburyo bwo kugira ngo bajijishe nabo batangaze ko nyine barimo basohoka uno mujyi, kuko biteguye itariki yari yatanzwe n'ubundi ngo yo gutanga agahenge, kuko bivugwa ko bariwe n'ubundi bavuyemo ku itariki 18. Urumva uyu munsi ndumva ari ku itariki 16, urumva harabura iminsi 2. Ubwo ni uburyo bwa strategique cyangwa muri diplomasi wenda niko njye nabibona. Ariko iki gitondo ko umujyi uramutse haramutse humvikanye imbunda ntoya n'ubundi, urusaku rumaze iminsi rwumvikana. Abenshi bari bavuye ngo ni imirwano isanzwe, ariko ni ikibazo cy'abazarendo bakomeje kugenda baryana, ndetse bamwe batangiye bari batangiye kubavuga ngo bave mu mujyi nyine bagende, kuko babateguriye kujya muri ibi bice, kuko abenshi bari gukomeza hafi no ku mupaka wa Kavidiya. Urumva nyine bari gusohokamo, ariko n'ubundi ni gahunda ikomeye ko bari kwitegura ngo imirwano ikomeye ko bakuramo Perezida Ruzizi, kugira ngo bakomeze bagire ubwirinzi n'umutekano nyine wo kuba M23 itabasha kuba yakwinjira mu mutobo. Urumva rero ni ikibazo gikomeye. Haramutse imbunda ntoya, ariko ziramenyerewe kuva ku munsi wo kuwa 4, ziri kumvikana urusaku rw'imbunda, nyuma y'uko n'ubundi aba bazarendo bahawe agahimbazamusyi, ariko ntikagere kuri bose. Bamwe bakaba baragiye ubwo twabyita wenda nko kwambara bagenzi babo, ndetse hari n'abajya bahasiga ubuzima bitewe n'uko bose akagahimbazamusyi hatigeze kabageraho. Rero ni ishusho ihari, ni urwo rusaku rwumvikanye muri iki gitondo cya kare. Unabona ko n'ubundi muvuma inaboneka bazamuka n'ubundi berekeza Kavimvira bamwe, ariko icyo nakubwira cyo ni uburyo bwo kugaragaza cyangwa ni uburyo bw'amayeri ya leta y'Kinshasa. Yego, kugeza ubu ku birebana wenda no kugira ngo MONUSCO wenda izicunge uyu mujyi wa Uvira, ku bimenyetso bihari urabona ari ibintu bishoboka byoroshye? Ntabwo mbizi neza ko nayo ubwayo yapfa kuza mu kajagari nk'aka ngaka k'abasirikare bangana gutya, kandi hafi noneho na Uvira amakaritsiye menshi arimo abasirikare benshi bangana gutya. Yego, ntabwo wabura kutagira urwikango, kandi watsinzi ku mavideo nagiye nkohereza, wabonye uburyo aba wazarendo bikomangaga ku gatuza bagati MONUSCO ntituyishaka. Urumva ntabwo bapfa kwishora, kandi nabo bafite ubwenge. Uko byagenda kose umutekano wa hariya uragerwa ku mashi, ntabwo bapfa kuza gutyo gusa, ntabwo byaza kubahira. kubera iki? Impamvu ikomeye, urumva hariho wenda kuba leta y'Kinshasa ishobora kuba ati mutanga agahenge binjire, ariko n'ubundi binjiranemo dukorana natwe duhari. Izo kandi nanone ntabwo AFC nayo yapfa kubyemera. Ndahamya neza ko batapfa kuvamo, kuko iyo wenda babasha kuba ngo tuzavamo, ntabwo bagakwiye kuba bari kongera abasirikare bamaze iminsi batoza. Kuko barakuvuga ngo abasirikare bamaze iminsi batoza, Israel bamaze iminsi itoza, ngo ni abasirikare bahaye imyitozo ikomeye yo kurwanisha umubiri. Urumva nibo ejo bohereje, ukubitireho noneho ko bashakamo aba bareforce boheke. Urumva ko n'ubundi abangaba urumva ni intoranwa bashaka gushyiramo kugira ngo zibe ziraho, kandi bagira ngo ni bakeya ni benshi pe.
urumva rero kuba bagikusanya bagishyiramo abasirikare basa nk'aho bafite imyitozo, urumva ko bitaza koroha ko bakorana na MONUSCO mu buryo bworoshye. Nubwo kandi ibyo biri kuba, nakubwira ko mu gice cyane muri zone ya Minembwe naho imirwano igikomeye, ntago icyo yoroshye uri kubyumva. Urumva rero ntabwo wavuga ngo watanga agahenge kandi ugitegura iyo gahunda yo kubura aho hafi n'iki byose, uteganya ko n'ubundi ugomba gushyiramo abasirikare bawe wizeye kandi bafite imyitozo ihambaye. Urumva ntabwo bishoboka, kandi ibyo byose bikorwa maso bigaragara, kuko urumva nk'abo basirikare baje ku manywa y'ihanga. Urumva rero ntabwo urabona ino miryango mpuzamahanga nayo igira urwego rw'ubutasi. Urumva ntabwo bashobora kuba bakwinjira mu gisagara nk'icyo gifite ikibazo. Kimwe cya kabiri n'ubundi barasa naho bakigenzuraga, ariko bashakaga gufata ikindi nyine ngo cyose bakigire, naho imirwano irahazindukiye. Yego. Ku buryo ubona ko noneho bari gukoresha indege, bitewe n'uko bitoroshye habe na gatoya, ntabwo byoroshye magingo aya. Biragaragaza ko n'ubundi umugambi bafite wo kuba bafata ino Minembwe bakomeje kugerageza kugira ngo barebere hamwe yuko bakuramo ino Pwezeho kugira ngo babone agahimbazamusyi, kuko namenye amakuru ko bahawe agahimbazamusyi ko kugira ngo n'ubundi ibi by'agahenge bagatange bararangije gufata ino Pwezeho. Ni ibintu se bishoboka ukurikije situwasiyo ihari kugeza ubu, Bwana Safari? Magingo ya ntabwo biri bubakundire, bitewe n'uko AFC nayo ntiyoroshye muri ano masaha. Urabona ko nayo yafashe umwanzuro ukomeye. Urumva kuba yaratakaje Uvira, ntabwo ishobora kuba yatakaza bino bice by'ingenzi, kuko navuga ko bino bice by'ingenzi nibyo bice by'ingenzi muri Sud Kivu, nibwo amakuru nge nayamenye. Urumva rero niyo mpamvu habaye isibaniro ino Pwezeho. Ni umutima ukomeye wo kuba bakwerekeza ibice byose, kandi mu mugambi wagutse aho k'amatagahenge n'ikabura, noneho bazahita bakomeza bigira za Karemi na za Katanga. Niyo gahunda ihari, niyo gahunda babashije kuvumbura, niyo mpamvu imirwano ikomeje kuba mibi. Noneho magingo aya habayeho kuva mu bice bigiye bitandukanye ku ihuriro rya PARDC. Ntabwo namenya ngo ese bagamije iki, kuko muri iki gitondo bazindutse bafata abasirikare babajyana Ibaraka babaturutsa za Kiriba. Nimba atari ukujijisha, kuko abasirikare bari muri biriya bice bari bazanye ni benshi cyane. Ubwo bashaka ko bari kujijisha, njye niko wenda nabivuga, kugira ngo bagaragaze ko n'ubundi bari kuva muri biriya bice. Ariko abari kuvamo ni bande kugeza ubu? n'ubundi aba FARDC n'aba FDNB, ariko urabona ko umubare wavuye za Kiriba ni muke, bitewe n'uko n'ubundi banganaga. Rero ubu tuvugana wenda tugendeye ku bice bigiye bigaragaramo nyine urusaku rw'imbunda. Noneho hari agace kandi uduce tundi turi kumvikanamo imbunda, nk'agace ka Mucokwa, hari ako bita Gitasha, hari ako bita Kwirumba, hari ako bita Ruhemba. Utu ni uduce natwo dusa nk'aho twegereye za Bidegu na za Karingi, aho ngaho hafi na za Irundu nyine. Urumva rero ni uburyo bwo kugira ngo barebe uburyo ki ko bakoresha imbaraga zikomeye cyane. Noneho hano hari ramforo yabaye muri za Remera. Ubona ko n'ubundi M23 dushaka kubaka Remera mu buryo bwose bushoboka, ku buryo n'ubundi hatagira ikintu kiba, kubera ko
bigaragara ko hari uduce twagiye tugaragaza ingufu zisanzwe cyane cyane nk'aha muri Sange navuga ko ariho hubatse tekinoloji, naho urabona ko habayeho gushyiraho imbaraga cyane ku rwego rwo hejuru. urumva ko rero bisa nk'aho impande zose zikomeje guporoteja ibirindiro byabo. rero magingo impamvu wenda mvuga ko bishoboka ko bakomeje kuba wenda bashyira abasirikare muri biriya bice, biravugwa ko n'ubundi AFC ishobora guhita imanuka bidatinze bagakuramo Baraka, nk'uko hano mu Minembwe bamaze kumanuka cyane, bari hafi na za Ibugogo. urumva rero ni ikintu gifite ubwo mpande zombi, cyangwa ku ruhande rwa FARDC, bitewe n'uko umugambi wagutse uri kubagaragarira mu bice byose, kuko urabona ko AFC nayo yakomeje kwavansa ku rwego rwo hejuru. yego. ubwo rero niyo mpamvu nakubwira ko ibi byose biri kuba biri guteza ikibazo ku baturage. Abaturage benshi bakomeje kugira ikibazo, ndetse mubwira yuko harimo abatangiye kuba bahunga bava mu bice bimwe na bimwe, kuko nko ku masaha y'ijoro hari abari batangiye kugira ubwoba bari mu mujyi wa Uvira, bitewe no kumva hari hirunze abasirikare benshi. mu bigaragara rero urumva ko ibiramutse kuri ano masaha byo ni ibindi bindi. Isaha ku isaha nakubwira ko noneho ibintu byakaze ku rwego rwo hejuru. yego. ubwo rero icyo nakubwira wenda bisa nkaho gikaze, yego, kandi giteje kanduruvayi. yego. ni uko ubu tuvugana hano hari ibikorwa bikomeye cyane, aho ubona ko noneho bari kwataka bazamuka nyine baturuka inyuma mu mashyamba ya Puezero, bagana nyine ku birindiro bya NDP twirwaneho. ubona ko n'ubundi mu kanya rwose biri buze kuba bibi, kubera yuko ibitero byazindutse biturutse muri ano mashyamba n'ubundi. ariko ikibazo bafite ni uko habayeho kuba abasirikare bamwe batangiye kuvuga ngo ntabwo bari kuruhuka. abo ku ruhe ruhande? abo ku ba FDNB nicyo cyabayeho, bavuze ko bakeneye kuruhuka kugira ngo nyine imburwe. ubwo urumva rero deployment wenda yakozwe, sinzi uzi ko babanza kubacishamo kuri mapu kugira ngo nyine bitaza kubagora. yego. babanza kwiga mapu y'imiterere n'imimerere y'ahantu. uko byagenda kose hari igihe ndi bukubwire ibyahindutse, bitewe n'uko n'ubundi mbona urugamba rukomeje. yego. nuko rero situwasiyo imeze magingo aya, ndetse nkubwira yuko abakomando b'abahigu bari Uvira na Baraka, magingo aya bari kuvuga yuko n'ubundi bashobora kuba bakwerekeza mu Bukavu. yego. bakaba bakwerekeza Goma na Bunagana. ibi ni ibintu biri kuvugwa kandi bishobora kubaho, kuko urabona ko bamaze kwikusanya. ntabwo umuntu azi ngo barahava gute, barahagenda gute, kuko ni gahunda yabaye bemeza. harimo n'abayobozi b'amasheferi nyine bababwira ati mwebwe icyo musigaye ni ukuyobora mureba umwanzi aho aturuka. yego. gahunda twe dufite ni iyo gukomeza twavansa, kuko
nicyo cyatuzanye. Urumva wenda bashobora guca muri humye mu gihe wenda bari biteze ko ari agahenge, abantu ku ruhande bahanganye bakaba bati uko byagenda kose twe tugiye kuba dutegereje agahenge. Ubwo rero niba dutegereje agahenge, reka duhite dufata tubaca muri humye, dukora duhite tuzamuka twavansa. N'ubundi bihwanye n'uko Bukavu n'ubundi umutekano ari mukeya cyane cyane muri la parike ya Kahuzi-Biega, naho umutekano ntago ari mwiza, harumvikanamo izo ntambara nyine umusasu. Urumva rero ibintu muri Sud Kivu ntago byoroshye magingo aya, ntago wavuga ngo biri buze koroha. Yego, tugenda tugana ku musozo, muri Nord Kivu ho kugeza ubu bihagaze gute Bwana Safari? Nord nakubwira ko mu duce n'ubundi twa Masisi naho imirwano irakomeye kandi irakomeje ku rwego rwo hejuru, kubera yuko hari ahantu havugwa amabuye y'agaciro hano hafi na za Ngungu. Bivugwa ko n'ubundi aba FDL aribo baza kuyacukura nyine, ariko bigaragara ko n'ubundi AFC ikomeje gukora akazi isa nk'ibapushinga, ndetse ikaba ikomeje kugenda igerageza buryo ki yabasubiza inyuma. Ubwo sinzi twajya na Rubero, kuko mubwira ko Rubero naho hakomeje kuba umutekano muke bitewe na IDF, ndetse hakaba hari umusirikare ukomeye wo mu gihugu cya Uganda wahuye na Charigonza Jacques, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo wungirije igisirikare cya FARDC uri mu maoperasiyo yo muri biriya bice. Yego, bivugwa ko n'ubundi AFC ishobora kuba nayo yagezeyo, ndetse ku ikubitiro akaba ari uduce bivugwa neza ko ishobora kuba yarafashe magingo aya, ariko ntabwo nahita ndesiza ngo mpite nkubwira ngo bimeze gute. Nanjye nta makuru nari natohoza y'umuntu haherereye, andi ati azambwira, ndetse avuga ko gahunda ihari yamaze kuvumbura n'ubundi bagiye gukuramo bakafata tuno duce twose bakirukana inyeshyamba ndetse n'iyi IDF yigize akaraha kagiye bakayipushinga muri biriya bice n'ubundi bya Rubero. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri Ngerudeni, bashyikiriza amakuru atusuye barabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho, dukurikiye bwa mbere ushyonde sabone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.